大家平安，了解baik tu soal teman-teman, nama kajinana sulivat, saka tu soal teman-teman orja supui na kai no cemas, ima zaitwa wina asam, ima zaitwa tirwa sulatan ima zaitwa ita karam paturu sapuru katu sepata karam, 创世纪3章1到24节。Pai a ajuvi tala marigilan na nga toa inati no cemas. Muji-uji pa penolat di ajuvi kivada toa vavaya namaya tutu. Maya keman toa vanga lenoa kana kasyuanga imaza. Akinaya cemasa pauri da pazazika tetanumun aya. Tewarai ni vavayan amarka vangal noa marka kasyu imaza inika makuda ania kanen. Lakwa amina vangal noa zwa taapurwana kasyu ai visikadam tusa uma a inika nangwa ania kanen. Kumali ta kijajas tua zwa kasyu inika serai nga semas. Saka ki siaya nga keman tua vangal no inika mena kiparaing ki mena matsai ayaing. Temevera ti atuvi inika pauri da zwa kai inika muna uri matsai. Sini aivu noa cema samaya tua zwa kemelang ti maju tunu keman mun tua zwa vangal uri maru cema sangamu na matsa uwa papar temali tua nangwa katoa nakuya aya. Ka patsum na zwa vavayan tua vangal noa zwa kasyu tu na jemi ngerai rawat saka makaya paputsauan manu kemasivarung timaju salinga pai sa sepis tua vangal keman sa pavayu uta askela wa alai manu keman uta timaju tua zwa vangal manu ka keman jamaju mapuvarung sa kelantu na marivunai jamaju pai marapanga jamaju tua asau noa kasyu ichijiku sa kasensengi semangkung tuvil kipasrem tua kina caban ka uri masure manga remangda jamaju tu jarawarawat semasa maka tua uma kirimu jamaju kiila sematua kasyu pai temauta wa cema tua zwa wa alaya maya tutu izai nusum ayai temevera timaju remandaken tu jarawarawa susun imaza tusa uma marku caken saku kiila ayatwa na marivuna yaken aya manu ivu wa cema samaya tutu tima na pasemarau tanusun tu na marivuna isun manu na kemana ngasun tua vanga dan zwa kasyuwa ini kaku sini serai tua su tusu kanen ayai temavera zwa alai pakanan naken nuasu sini papusarat dan nuaken na babayan manaku sinikan ya pai kibadaan noa cema sa zwa babayan amaya tutu aku suna maita zwa ayai teverai ni babayan ligili naken noa atuvi manaku sinikan aya ivi noa cema sa atuvi uriku patavungen sun tua sukinudan amin sun sakamaya uri makuya setua kana uji panga penolat kemasitucu uri semantia langa suna vai saka uri kemansun tua ipu pati matsai
Kisung katwa babayan uri masasang vili lemun. Tevili-vili lenua babayan katwa su tevili-vili la uri mababetu ta uri peteen na su uru ni maju. Au uri su katsen di maju pi kuzan ayayin. Ivin ti babayan nua cemas. Uri kirutu desun ki azal toa su tinabang katoa su pualak. Kumali tu uri serapai sun na ravas. Uri na tengerai sun na ravas toa su cekel. Saka uri kiparain sun daya maju ayayin. Ivin uta nua cemas azwa waalai. Pai na kirain sun toa kai noa su cekel. Keman toa vangal noa kasyu ini kaku sini serain toa su kanem. Manasika uri makuyas kajunangan masa su kinudan. Saka tutsu kasawan sun uri mazeri-zeri sun tu ada vanga toa uri su shika valut. Asu uma uri sembuun noa lalede katwa marka cemer. Uri kemansun toa marka latseng na cemevu kavavuan. No mazenjeng sun ki izwa su kanen. Uri mazeri sun pati macai sun. Sasu ki cepeliu mara ipu ayatwa inati suna seman ipu. Manasika uri cemikere suna mara ipu aya. Papu ngadanan ni Adam cekela pakati iwa ayatwa timaju na masang kina toa na cawanga kacawa na mapulat. Semang kawa sema toa ali senua uji sa pakawan te adan katoa cekel. Ka vili langa ibu cemas. Azwa cau na mayanga tanuiti na macau papar temali toa nangwa katoa nakuya. Saka uri nakuya utanu kemananan te maju toa vangal noa kasyu shika valualut sa valut pati parauraut aya. Pai sawi nanga te maju noa cemasa kemasi iti. Sa pakasensengin ti maju toa muma toa kajunangan. Mawana kinasizwana na mati te maju. Ka sinawanga noa cemasa zwa cau-cau. Pakai zwanan noa cemas toa kiripu. Katoa maro sapu takit penalingudan kemadeng toa inika shika laidetan noa cau-cau toa zwa kasyu menangavanga toa shika valualut. Aichu kai noa cemas. Silibi chikimazai toa 创世纪的3章1节到24节。Tu chua kajam-jaman asini putarwan tanuten 致命的糖衣。涉入这起头号诈骗案的相关对象都要为此付上代价。女人从此要经历怀孕、生产之苦。诈骗人的蛇被惩罚用肚子爬行，终身吃尘土。跟女人彼此仇视，女人的后代跟蛇的后代也互相敌对。女人的后代要打碎蛇的头，蛇则要咬伤其脚跟。至于曾接受上帝禁令却跟女人一起吃禁果的男人，当然也不能免除刑罚。男人要终身辛劳才能生产足够的粮食，他要汗流满面才吃得饱，他要工作直到死亡，归于尘土。这起诈骗事件中最无辜的就是土地，
他要因人的违背命令而受诅咒，从此长出荆棘杂草。这起诈骗的结果使人从此被赶出伊甸园，要耕种土地，才能从土地里得着食物。Sinaya tanti na para loyang atan tuata kina sidwa na patagi la titina chau saka la tinana penaurida na kiparain tua semas mano daria wata si serapai saka la tinana paenet sata kiumal tuata pasariu masa uti na papartomali ta nangwa kata na kuya saka la tinana kemedang kiparain tuata cemas ayah kena pasamarau tuai chua sini putarwan dan tintu soka jaman sakatu soka jaman na sini paki ni menemutian utin网络发达假讯息猖獗的今日，如何避免受骗受诱惑？Sinaya dan tintu soka jaman saka kai nuli。亲爱的天父，求你帮助我更认识你，更亲近你，让我成为谦卑简朴的人，使我不贪图虚浮的名利，远离各种试探和诱惑，以免落入罪恶的网罗。奉主耶稣的名求，阿们。Mali tu soka jaman nama katinana misra selang akilaruai tu amana pinatagilan noa sau imazai katsawan saka pulingaringongati kemalangati latinana kiparai satak penauridan tuata kiparai tuata cemas saka lana makai tinana suliva dai sotak ini katsawan nak matsubung tua pinagogawan noa cemas dan tin tuata nasi saka mali latinana suliva tu suata kini adawan大家平安。